cy'umurigereria ni gobono abarayi kurasarongorwa gusiba kuragwa no muwaziri w'Kisemeze Kiliomba Kimachogo nabwo no mubunguli South Mugirango Silvana Soro amana wabunge bande baikirana sekansa ya Nyabworobe kutoka se wodi ya Sense ebunge ya North imeye county ya Kisii ya sekansa ya Adventista asirichukulia lero wekana seme ibo igoni kwa Machogo kana kwekele chibura buruchane kiwali tukile Jumapili iki yaita anemona sokonyara kubona orobebe Sense me yugati county ya Kisii na bwigone county ya Nyamira kolengana Machogo ni gate birobunengane wento wisaransona gosonsoro na koleta obworo na bwigona murembe gati county ya Chigachionse biramangana siasa tigaretimaiga asinga kichini gomo bungo South Mugirango Silvana Soro kana kwa Mochobo kuri serikali ya county ya Kisii dipona sanya norobochu rwa senchira yoboine gati ya barayi kurwa serikali ya nene serikali ya county kurwa rugongo rwa Gusii nigo bakolitaro yabene asenchira ya moyo gusira chikanisa asamagacho nigo banyarwikirana imeye kanisa ya Adventista ya Nyabworoba yutuke imeye wodi ya Sense bunge ya Kitutu cha North bakura wono mugoziri w'Egisemi Ezekiel Machogo niganyara gusegeta abana bakoromokia asechiskuru abo gushindoro abo gushindoro wala shamatera abana bayitobono shakurire byakoreye na Kenya kumu gushindana ngo nenge tole ko bayiguru gushayi Kenya ngego kona Kenya na ngikira ko kumu gushikiana kwa bikire amasho tubono kero mure masho bono tarikendo tetira masho amasho gusangano mubunge bw'Orugongo rw'Ekitutu cha North omuske Jafet Nyakundi ni gabolia obwa matobuya gati ya serikali na serikali ya county ilibanyane gwikirania amagenderero asama mocho mugavana wa county ya Kisii Paul Simba Arati inje ndale doto kwa harama zikani between the county government the national government. Once you realize the chore no kuma kole lasi. Lakini mwa hawa loito umwako muhima akariyere yoro ya ongwai. Mwako ukabele agachako moseneka no muwimende. Wona ya ngano usuru. Ora inje ndonda musabe. Inje loje ureli mono. Upuli mono. Omubungo South Mugirango Silvana Soro unyara wikirana asomugigoywe nigagi keria egekoragyo komurusia bisi omokonyi bumugabana wa county ya Kisii Dr. Monda Onyesia se county ya nawo na Monda titiri ko yeke Jumatano Alhamisi tikurango bujire Alhamisi ezi za tuyo ukikwa barobisi lakini leo kwa na kile kaza sitago muona kama tiande muona kama wakati na muona wakati na mugaba enyo bei yabo ndoba ikesa usale emyaka etano wale mbelani tutako hana au mwanamete emyaka etano ose mbona kumule Chinga kecho siasa ya buatanse women rep we county ya Kisii Doris Aburi nigate bomugwasiri Ezekiel Machogo anyare gusikwa goika omwelio Machogo gago siku maambi saa sita marogoba na mutuko kamuntu banda bose cyagaro mutumya nakurwa lisies kamuntu kandi karacho na choni eto kubatebereria magana naenda ndo chikoba komenta naye omo MCA Monyenye Okisi Central ni gateba wananchi banyare konyora magenderero guseti banyare gwakana ebango asechichiro oni ndengera zake winga naenda toka tebia zake zikao onye kendi kinyo bago kolebwa ile shule tikoro kwa batia moto upi babeni yasema kusa Ginko ripoti legeta senikia onambeya Mokiandizi TV kurwa se kanisa ya Adventista ya Nyabworoba yugotoke miye wodi ya Sensi ebunge ya Kitutu cha North ilitalia Nendipon asanya